twongeye kubahiriza ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'abasirimu, mukaba mwararangije kujya mu muryango mugari ndetse w'abasirimu. Umutwe wa M23 watangaje ko kuvana ingabo zabo mu mujyi wa Walikale bikomeje gutinda nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryanze kuvana muri uriya mujyi drone z'intambara ari hafite. Ibi bigarutse nyuma y'uko kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nubwo M23 biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka yari yatangaje ko igiye kuvana ingabo zayo muri Walikale ndetse no mu nkengero zaho. Nyamara abantu bari bishutse babyiniye ku rukoma bavuga ngo M23 iragiye, M23 ivuye Walikale. Nabo ntibahatengushye rwose kuko ntibari kuhava ibyo bemerekanya na leta ya Kongo byo kujyana drone z'intambara ziri hariya Walikale zigihari. Impamvu abyemeza nuko ari amasezerano y'agahenge bahanye kandi M23 ntabwo irimo kurwana. Ako niko gahenge bavuga ko yaba yarabahaye. Kanyuka mu itangazo yasohoye yasobanuye ko iki cyemezo kiri mu murongo w'agahenge ku ruhande rumwe katangajwe kwa 22 Gashyantare 2025 no gushyigikira gahunda z'amahoro zigamije guteza imbere ibisabwa ngo habe ibiganiro bigamije gukemura impamvu muzi w'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi avuga ko kugeza kuri uyu wa mbere abarwanyi ba M23 bari bakigaragara mu bice bitandukanye bya Walikale Centre. Kanyuka mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yavuze ko kuvana ingabo muri uriya mujyi byatinze bitewe no kuba ingabo za leta zanze kuvana drone z'intambara zihafite. Ati bitandukanye n'ibyatangajwe mu itangazo rigenewe itangazamakuru ryo ku cyumweru tariki ya 23 Werurwe, FARDC n'ihuriro ry'ingabo zayo ntibarakura drones zabo z'intambara muri Walikale. Ibi biri gutinza kuvana ingabo za AFC M23 muri kariya gace. Kanyuka kandi yunzemo ko kuba ziriya drone zikiri muri Walikale ari inzitizi kubahiriza agahenge ndetse n'inzira z'amahoro zigikomeje. Turi imbere mu makuru y'urugamba, uko update ziragenda ziza turagenda tuzibagezaho. Wowe utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye mu muryango umugari w'abasirimu ariko bamenyera amakuru na kiriya kintu cyose ku gihe. Murakoze naho umukanya mu zindi update.